أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنة الخلود. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. يتي الله سبحانه وتعالى إذا جرنا مكانكو الله جوميراو تددو تو موضو سنيدو إدو دندن أنغل مؤجريجي مكو يرمين مكو ɓure makko e hoore meɗen. Hiɗen seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. Hiɗen seedo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɗo Allah nulaɗo makko. ɗen toro Allah e juulo e maɓɓe, yo Allah juulo e ɓengure maɓɓe nden fof e dennanangal sahabaɓe maɓɓe. Yo Allah juulo en kala yurtirɗo ɓawo maɓɓe, ñentini sunna maɓɓe on, jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. Musidɓe tedduɓe, ɗen jokkito dars meɗen on ka tafsir e suratu tawba. Corte wongol Allah subhanahu wa ta'ala hino fengina jikkuji naafiqiɓɓen, hino wirtaɓe yaltintina alhaali maɓɓe, ha tawata ko lutti wo ko wi'e kaariji no tawa e maɓɓe, kaariji no tawa e maɓɓe, kaariji no tawa e maɓɓe, sabu sifagol golleji maɓɓe ɗin, kuuɗe maɓɓe, konguɗi maɓɓe. Jonnon ɗin konguɗi maɓɓe, kuuɗe maɓɓe koko ɓe wolinana ko ɓe waɗi yi'a, ɓen nanuɓe konko ɓe waɗi e yi'u ɓen nanuɓe konko ɓe wooli e yi'uɓe konko ɓe waɗi, kañum ayaje ɗe wolta tun. No wode maɓɓe yi'uɓe ɗum ɗo, no wode maɓɓe waɗuɓe ɗum ɗo, haray ɓe andi ko kaari ko fada. Allah subhanahu wa ta'ala ko noon fenginiri fiyake kañum naafiqiɓe ha buy e maɓɓe te sahabaɓen no andi ɗum, hiɓe lolli hakkude maɓɓe kaari koye naafiqiɓe woni ko jeya. Ɗum ɗo holli wondema ko jikku e golle raɗete e mum. Raɗo yimɓen anita cukko neɗɗo, terto kaari a sonji hoore ma. Wi'u terto kala waɗɗo hunde kaari, terto kala woluɗo hunde kaari, kala waɗɗo hunde kaari o falji, kala woluɗo hunde kaari o ala e sawaba. Ɗum woni ko hikka, woni ko arata, woni ko ɓaawa duuɓi temedere haray ko sariya waali yahay. Ɗum ɓuri innugol ɗum siko inɗe maɓɓe ɗen jantano ka Qur'ana ga. Sabu ɗi golleji maɓɓe ɗo, konguɗi maɓɓe, kuuɗe maɓɓe, na kamɓe tun woni ko rondi ɗum. Woɓɓe ari ɓaawo maɓɓe waɗi sifa mum ha eɓe wuuduɗen hande ɗo. No woodi wonɓe wolde sifa ɗi konguɗi ɗi ɓe naafiqiɓe ɗo filla e muɗum. No woodi wonɓe wadde kuuɗe maɓɓe sifa ɗe ɓe wonno e wadde ɗen. Idan andi ko jikkuji ɗin woni ko haɗete, ko jikkuji ɗin woni ko raɗete e muɗum, ko konguɗi bonɗi ɗin woni ko e neɗɗanke on haɗete. Allah wi qul wi'u, ɗum ko nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko yamira, wi'u anfiqu, nafɗe jawle moɗon, tawan e hoore yiɗe moɗon, aw karhan ma e hoore dooleede, lan yutaqabbala minkum, jaɓantake on. ɗo ko naafiqiɓɓen. Nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamira yo yetoɓe yo ɓe ittu kala ko ɓe itti e jawdi si ɓe faala, woni ɓe ittir e hoore ani yiɗe maɓɓe, woni ko e hoore dooleede ɓe jaɓe e juuɗe maɓɓe. Foo hino fota ka Allah, sabu Allah kan o memata hay e hunde, ɓe ala joddi hay e hunde ka makko. Fi honnu Allah wi innakum kuntum qawman fasiqin, tabitino onon on laatike ko on yimɓe yaltuɓe e ɗoftare. Mo yalti e ɗoftare tindini ayon tindinonde mo yalti e ɗoftare haray golle makko ɗen jaɓetake. Ɗum ɗo mo nani ngokkol ngol ɗo o anay o maapo, sabu ko hombo woni faljata bonna. Kala faljere nde waɗɗa a yalti e ɗoftare embere nden faljere ɗon ko fisk, kala ko Allah yeddira ko fisk. Kono
na façon fisqon fo woni Allah jaɓata golleji joma muɗum ko fisqu yaltinɗon e diina ko ɗum Allah ɓeydi feññinde o wi wama mana'ahum haɗaliɓe ɗalaliɓe an tuqbala minhum de jaɓanteɓe nafaqatuhum nafaqaji maɓɓe ɗin sakkanɗe maɓɓe ɗen e jawle maɓɓe ɗen illa annahum si wona tabitino kamɓe kafaru billahi ɓe yeddi Allah wa bi rasulihi ɓe yeddi nulaɗo makko on kadi ɓe sifori o sifa ɗo ko o fasiqaku ɗo woni ko haɗi ɓe golle maɓɓe jaɓe Allah jaɓanta goɗɗo gollal si wona ko gomɗinɗo a gomɗine taw noon si golle maɗa jaɓe ɓawa gomɗinde golle maɗa en jaɓire kadi si tawi ko a ñentinɗo sunna nulaɗo sa sallam e muɗum na ko sincuɗa bakanɗa hoorema e dina kan watti ɗum hara golle ɗen hiɗe laɓɓinaniɗe Allah a fandaki to yingo a fandaki to nananede si gottun e ɗiɗo tati manki e golle maɗa ɗen hara Allah memata kefero o mara ko ƴanto e Allah Allah yoɓaymo fof ko aduna ga sabu keferan ka ko makko mum anjur ɗon kala ko a laɓɓinanali Allah Allah memata ɗum ɗon lutti ko laɓɓinanɗamo kon ko laɓɓinɗa ɗon kala ko a ñentinali nuraɗo sa sallam e muɗum Allah memata idan a laɓɓinanaymo ñentina nuraɗo sa sallam warrano ɓe warruno noon wondude noon e gomɗinal maɗa ngal fiyo golle maɗa ɗen jaɓe Allah wi ɓeɗo haɗaliɓe jaɓanede ɓe nafaqaji maɓɓe ɗin si wona tawde ɓe yeddi Allah ɓe yeddi nuraɗo Allah on wala ya'tuna salata ɓe arata e julde nden illa wahum kusala si wona kamɓe ko ɓe amuɓe tiiɗuɓe ngamelo ɗum ɗo kadi ko jikku maɓɓe mande maɓɓe nuraɗo maki sa sallam e hadith selluɗo maki athqalu salati ala almunafiqin salatu al-isha'i wa salat al-fajr julde ɓurde teddude nden tindini wonde ɗe julde nden fof tawn teddi maɓɓe ko ɓuri noon teddude maɓɓe ko julde geeƴe nden e julde subaka nden sabu ɗo no ko takkoɗoyngol ɗa ko fewndo ka natete ɗanagol ɗon golle no iwta ɓalli ɗi no ronki ɗa ko fewndo ka imma golle ɗoyngol ngol hino weli fewndo ɗon wonki kinnoyɗi fowtagol watti ɗum ko sahi ka niɓɓiti annduta ko moƴƴa hombo ari hombo ara ɓawa ɗo hari jalbendi ari laasi fa wandi jalbendi ɗo tata renti jama o fof ɗa andi ko hombo arno ka juliɗo hombo ɗe arano ɓe noon say no niɓɓiti gara goɗɗo yirta ha yeeso muɗum haray ɗin sayiji ɗon ɓe moltotono ɓe wona ɓe arali Allah sifori ɓe wondema ɓe arataka julde so wona ko e hoore ngamelo ko yi fiyo ɓe yi'e fiwota ɓe hatte fiwota wi'e kaari arataka julirde yeru ɗum wala yunfiquna ɓe nafqataka digir ko ɓe nafqata kon illa si wona wahum no kamɓe kaari huna ko ɓe añuɓe ɓe waɗata si wona e hoore añugol ɓe yani koye hoore ɓe yiɗa ɓe weltora ɓe waɗa e tuuni fi feere ala Allah noon o jaɓantama ɗum golle bonɗe Allah memata inna allaha tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba Allah ko laaɓuɗo o jaɓata si wona ko laaɓi kon idan nafiqiɓɓen heɓo sifori ka nder ɓerɗe maɓɓe yeddugol Allah yeddiniraɗo Allah on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum ɗon waɗi ɓe heferaɓe kono ka gundo ka kene ko ɓe julɓe ka gundo ko ɓe heferaɓe ko waɗi hiɓe jeeya e ɓeeɗa hiɓe jeeya e ɓeeɗa ka kene kamɓe julɓe ɓen wondi hawti haaju ka gundo ko kamɓe heferaɓe ɓen hawti haaju wondi e hoore ko ɓe sifori kon keferan kawu ka gundo ka kene maɓɓe ka ɓe feeñiri ɗon diina julde nden ko tawata kon ko ɗum woni ndaɓɗude diina kan julde nden mo ala julde o ala diina nden julde ɓe immaniki nde wo e hoore ngamelo jawdi ndin diina gasata jawdi ala ko woni ho ko ma jawdi ko ɗuuɗama fanna kono ko ma waɗe ɗum kadi ɓeytata si wona hiɓe añi ko fiwo tawi ɓe ittali haray siforgol amalngol julde ko jikku nafiqiyagal wonduɗo e ɗum woyi o andu jikku nafiqiyagal no e makko si tawi leer julgol si woni ko hanko ngameɗo tun sagoma haran luttuno ɗon fayin leer ɗi tati ila ahmi ɓernde ma nen softana immagol juula haray nifaq no e maɗa nifaq amali haray no e maɗa si tawi fi Allah ka jawdi a waɗata an si wona tuma bolondama wi kaari ko ma waɗa hunde kaari ma ɗum min accidite hoore ma haray a yalti min darotako fi haaju ma
kutuma kawtangal wi haray ɗum ɗo mo waɗali o men kipata dennabo makko ma fatune makko ma haajuji makko kutuma ɗum ɗo wi awo an si waɗa andi koye hoore a yiɗa wonɗa e waɗude a dole to woni fiya waɗo ɗum kadi haray ya andu nifaqno e maɗa jikku nafiki yagal no e ma ɗum ɗo ko jikku nafiki ɓenni a ɗuɗɗini jikku on no ɗuuɗi e ma o fanɗi e ma jikku on no fanɗi e maɗa fala tu'jibka Allah wi wota haawe amwaluhum jawle maɓɓe ɗen wala auladuhum wona ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ka ɓe nafiqiɓe wota haawo jawdi maɓɓe wota haawo ɗuɗugol ɓe ɓiɓɓe e ɗuɗugol ɓe jawdi sabu Allah jarriboray mo ɓe ko faalawo Allah fi yanñani goɗɗo e arsike ɗum namande yiɗugol mo non namande wonde Allah no yiɗi mo namande wonde makko jiyaɗo Allah moƴƴo fi Allah okki neɗɗo laamu wano non fi Allah okki neɗɗo e ɗuɗugol ɓiɓɓe ɓe nguure wano non bal hay gandal sariya ngal tigi fi Allah okki neɗɗo gandal namande wonde Allah no yiɗi mo wonde makko moƴƴo Allah non okkimo moƴƴere bagorimo teddugal luttino si o teddiray si wonanay mo ɓatto ɗum Allah jawdi ndi wo gandal ngal wo laamu ngun wo ko teddungal ko neema ko woni mum fof ko Allah okkima neema sa ɓattorimo o yiɗe o ɓanne sa ƴetti ɗum a bewiri a woni neɗɗo fasiqijo yaltuɗo e ɗoftare nde tawno noon yimɓe bomɓe ɓen ko hasi kon Allah jarriboraɓe jawdi jarriboraɓe ɓiɓɓe jarriboraɓe fewjugol e ardagol sabu Allah kañum no andi ko waɗata ko mo mari fanunde mum ko hasi kon ɗum ko yoɓugol ɓe moƴƴereji maɓɓe ɗin non so tawi ko neɗɗon ko kefero ko yoɓugol mo moƴƴi makko ɗin kefero ko heɓata jawdi ardo fewja ɗuuɗa jama ɗuuɗa ɓiɓɓe ko moƴƴereji makko ɗi yerɓe wonɗi waɗande tagore Allah nden gila e neɗɗanki ha e mum munte ko moƴƴoto e mum ko ɗum Allah woni mo yoɓude ka aduna ɗo fiyo taw e Allah hara hay fus ɓe luttira so wi Allah mi waɗi no Allah wiya mi waɗannoma ɗum noon coggu mum hunde kaare dare tawa no yonodiri no fota mi waɗa no hunde kaare Allah wiya mi waɗannoma hunde kaare ya ha ɓe wona ɗa zéro hay fuy lutta taw hande kadi o luttira ko wole fi honto ko yurmirte kon o heɓirta yurmede o nata aljanna Allah wi wota ɗum haawe ta ɗum hawne ɗuɗugol ɓe jawdi ɗuɗugol ɓe ɓiɓɓe ta ɗum hawne wono Allah wiri noon e aya goo ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه الله يتبودو جتما تنبو جتما اكونكو من دكمي تريبه جودي أدونا الله يدون زهرة الحياة الدنيا بيني نغندان أدونا بيني نواندا سي يالتي إلي جنجل هاي نلابا نفوتي ونو نيباي neɓata yaa joni wona e balɗe seeɗa tun a yidata pindi sai hawri ko moƴƴino fini rima sai hawri ko pindi bonɗum sama onno rimata koni ko woni aduna on kon fof e nemaji ko pindi aduna so woni koye juuɗe kefeero lannira samira mayugol mo taƴa lanni wala ko tawya ka Allah so woni koye juuɗe gomɗinɗo ɗum rima o tawa konko rimi ɗon ka Allah subhanahu wa ta'ala Allah wi ko okki kon ɓe heferaɓe jawdi pindi aduna ta naɓu gite ma e ɗum few ɗum ko jarrabuye wonande ɓe o wili naftinahum fi ɗo gaɗo wi wota hawode jawdi maɓɓe ta sikku ko sabu moƴƴugol ɓe ko sabu yiɗede ɓe ka Allah waɗi si Allah no okki ɓe ɗuɗugol jawdi no okki ɓe ɗuɗugol ɓiɓɓe hara o aya ɗo ɗen foddi e o aya o zaman men ɗo har noon wona seeɗa sabu jama on no hoditori jawdi ndi moƴƴa kala mo ɓe yiɗi jawdi ɗuɗundi ɓe sikkay Allah no yiɗi mo yehi haka haala men ɓe wi'e mo Allah yiɗi o yeɗay mo mo Allah yiɗi o yeɗay mo ɗum ko fi tun Allah no okkori goɗɗo jawdi namande yiɗugol mo Allah no subhanahu wa ta'ala Allah wi innama yuridu llahu tabiti wonde ko Allahu on faala ka okkugol ɓe nin jawdi e men ɓiɓɓe li yu'adibahum biha ko fi yo lettirɓe ndin jawdi ma ko fi yo lettirɓe ɗen dokke jawdi ndin e ɓiɓɓe men fi yo lettirɓe
أي بين دوك يعني ها عندنا بهذه العطية أو بهذه العطايا بين دوك أو بهذه النعمة أو بهذه النعم كفيو لتر بين دوك لون هنا دون يتا وبسا تسكيك نوائنون جودي مودون دين تيكو أمرد حكي كفاندو أوي اندي جودي دوستيكو نيمي واتمالي هذا بفعلاكني na ɗo ngo kelɗi na ngurdam moƴƴan na wurdugol e ɓe ngure mum koyno téléphone tun no e machine calculatrice no e téléphone tun no wola ɗum ɗo naati ɗum ɗo yaltin ɗo hewtal ɗum ɗo wattiken ɗo no arde hino tappa machine calculatrice o ɗo mi jaɓala ɓeyde seeɗa ma o a ɗoytanaylan ɗon seeɗa ko gurnan ɗanni gila bimbi hakkikiɗe fana utuma alan salata ne bata hewa wo immo we itatapi mum ko sera don jula ya ta julirde alan sara utuma hetti ka sudu ma wonda woni 18 no yalta jula don yalta futro e geje imma no ka embouteillage ma wada dum kadi gander biyo ton yalta hetti ka sudu mutum bere jamma yide tay biddo mum haybe ngum wonde bewnay don balde tawa o ena nahi to oya kono ko wete ko yi indirgol e der sunu tawa hay dum ala sandari ngure makko atawe ammu ala woni jeddo ngon hida wuri ngure nyandu wete ko nyandu buri mo e nga nyamay sayende haton jinda nden no wodi do yimbe bu marbe jawdi be addanta nyamete laabi tati si be nyamo e makko tatabu hala be okipi nyame to na habu na we sansane ran do bunni goddo kadi addoye ben no wodi ka leydi men do no de leyde go idan pijugono ton sa wonali yettiro Allah jawdi din wonali adam moƴƴo wonante lette wonane yangagol tum bimbe kikide ida doga tum hida nata tum hida yalta hida mapi tum hida ani dum da hewti ka hewtali dum da tawsi dum sakkata tawsi be nangata tawsi dum daday tawsi dum hisay bibbe ben kadi wana non wona maccudo yangoto do fi mabbe bimbe kikide hida yoba facture ji mabbe no scolarteji sattudi e ordonnance ji sattudi tawa hebata doftare mabbe hebata needi mabbe bay a wadali be lawol moƴƴo ngol a yetti biddo ma wadi mo jango gandal annasara tum hakkille porto ne irama ɗum ɗen hakkille ko honno o jangata ko wonde manko a maccuɗo yanganto ɗon ɗa duwa mo waɗande ɗum ɗo ɗa duwa mo waɗande ɗum ɗa ɗa duwa mo waɗande ɗum ɗa ko ɗum wondi on par ce que ka won sabu o ari kaduna ɗo ko ɗum wondi on kanko rettuɗo hay fus ala sinan mes condoléance hakkude makko e ɗimmo e makko men si woni a feƴƴini idan Allah wi en jole maɓɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓay tum ɓe wonali yimɓe fewuɓe ɓe wonali yimɓe Allah ɓe wonali julɓe ɗaɓɓaɓe ɓen Allah ko faalira e jonnugol ɓe ndin jawdi ko fiyo o lettirɓe ndin fil hayati dunya ka aduna ɗo wa tazhaqa anfusuhum sorto wonkiji maɓɓe ɗin ko ɗum woni ɓe maaya ɓe ƴettite wa hum no kamɓe kafiruna ko ɓe heferaɓe Allah subhanahu wa ta'ala on ka o ardanta ɗo neɗɗo ko kanko tun andi no ɗuuɗi moƴƴa noon Allah wi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun min hendorayɓe e noone no ɓe andira min ardanaɓe nokku ka ɓe sikka wa umli lahum inna kaydi matin mi nennanaɓe e gurdam mi hokka ɓe balɗe juutuɗe mi ɓeydanaɓe jawdi ɓe heɓa jawdi kala ko ɓe naate mum e business jawdi naata Allah wi nangal makko ngal janfa makko kan wonande bonɗo on ko janfoto on kon ha o hendomo Allah wi ɗum hunde tiɗude sabu o ardante e nokku ka fof yiɗi nokku ka fof faala laamu e jawdi e ɗuɗugol ɓe ngure wa yahlifuna billahi hiɓe wondira Allah innahum la minkum tabiti wondema kamɓe hiɓe wondi e moɗon ko e moɗon ɓe jeeya ɗum ko nafigi ɓen so ɓe woli kongu ɗigo ɓe wiyama fiyon ɗum wolanɗa ɗum ko heferaɓe jeeɗa ɓe wonda ɓe huɗo wallahi na ɗum ko samakara tum men woni ko yer tum wolugol haala wallahi minen ko jama mon on men jeeya ko enen wondi Allah wi wama hum minkum ɓe wonali jeeyaɓe moɗon sabu ɓerɗe ɗen na gotum fiɓi onon hiɗon falawi islam ɓanto kamɓe falawi fi islam mulu hiɗon gomɗi non sa sallam hiɗon hoolimo kamɓe ɓe gomɗinamo ɓe hoolakimo tinni nondema na ɓalli ɗin ko wondata kon woni wondigal ɓalli ɗin ko wondata kon na ɗum woni wondigal haqiqawal ngal ha wondigal ngal ko wondigal ngal ka ɓerɗe kala mo hawtuɗa finde ko ange non ɗon hawti jama hay o woni funnange wonɗa hirnange
kala mo lutondirɗa finde hayso koye reedu woturu yaltuɗon ko endu woturu muñiɗon ko nokku gotum hoɗuɗon an e makko on alda on jeyda. wama hum minkum wonali ɓe jeeyaɓe moɗon walakinnahum kono ko woni kamɓe o huɗagol ɓe huɗo tappoɗo fof hawmun ko ɓe jama yafraquna hulɓe reedu ko yimɓe kulol nafigiɓe no huli ha allah wi yahsabuna kulla sayhatin alayhim kala hitongo ɓe nani kesen ɓe sikka joni ko fi maɓɓe wona e fewjede. sinnaɗo sa sallam noddi tummodiral ɓe sikka ko wigo kaari koye nafigiɓe jeeya wareɓe ɓe sikka ko ɗum wahyu ari si aya jal Qur'an tippike ɓe yiyenoɗaɗo wahyu on ari ɓe sikka joni ko fi maɓɓe wona e wolede. kala ko woni hiɓe huli hiɓe maapi ko ɗum hiɓe huuɗo tun hiɓe tappo haɗa koynen on wa idha laqu alladhina amanu qalu amanna. allah wi ko ɓe yimɓe hulɓe reedu law yajiduna malja'an seeda ko ɓe hulɓe reedu o wi law yajiduna hara ɓe heɓayno malja'an fattorgal nokku ka ɓe yahata ɓe daɗa tawa si ɓe yahi on nokku ɗon ɓe daɗa e nangal moɗon yani si ɓe yahi ɗon ɓe sortike mum ɓe feŋŋini on wonda ɓe daɗayi on hendoɓe waɗon ɓe sariya hara ɓe heɓayno ɗum aw magharatin ma pammeje ka ɓe yaha ɓe suuɗoyo tawa ɓe wawa e wurude ton aw muddakhalan ma gayɗe ka nder leydi hara ɓe heɓayno ko woni woyi ɗum ɗo. allah janti ɗiɗo few noon sawo ɗiɗo woodi noon ka marete ka suuɗete malja ko husun on say hari koɗoli ɗin si ɓe mahi darnino koɗoli maɓɓe ɗin ɓe howayno ɗi ɓe towna kolle ɗen ka harno towi tawa natugol nder ton na ko weli fi ma ɗum mo yaha e suuɗo ko ka fammere ɗum ka burure fammeje ɗen ka nder pelle woni ɗum noon ko ƴawante ɗum ma ɗum muddakal ko nafaqat yani jolɗe ɗen ka nder leydi baaɗe ko nantata e muɗum allah wi hara ɓe heɓayno gotum e ɗum ɗo ma ko wona ɗum ɗo awa ka goɗɗo wawata ka ɓe wawayta yahude ɓe daɗa nangal moɗon o wila wallaw ilayhi ɓe huccitay e muɗum wa hum harano kamɓe yajmahuna hiɓe yawno hiɓe hittina yajmahuna ay yusri'un. wa minhum hino e maɓɓe man yalmizuka on mo hino yuwe no aybine fi sadaqati ka jawle ka sendugol jawle ɗin nulaɗo sa sallam zakkaji ɗin si arino ɓe sendanayno jama on si ɓe yahino hare jihadi ɓe heɓi ton ghana'im jawle ɓe sendanayno jama on allah wi woɓɓe ɓen nafigiɓe ko ɓe andorta sa sendi ɓe yuwete e jawdi ɓen ɗum ko jawdi fitinira kamɓe ko lutti kon to goɗɗum go ɓe wolta kon sendama ɓe heɓali ko ɓe faala kon tigi ɓe seytina ɓe yuwa sabu tippagol o aya ɗo ko non sa sallam senduno jawdi heɓindi neɗɗo go inni ɗum ɗo wona nunɗal ni ndaɗo maki hombo nunɗata si min mi nunɗari aya on ari janti fi muɗum fa in utu minha si woni ɓe jonnama e jawle ɗen radu ɓe jaɓa ɓe welto wa in lam yutaw si woni ɓe jonnaka minha e majje few ma ɓe jonnaka yeru ko ɓe faala kon ida hum e jayono kamɓe yaskhatuna hiɓe seytina kamɓe ko yeru ko jonnuɗaɓe o sa jonni ko onon sa jonnali ɓe wayltidolake on ɓe yahi ɗum ɗo kadi koye nafuki yagal jeeya weldiɗɗo ma on koyen wonu ɗon weldi e hoore weli e hoore satti na yeru ko jonnuma o fewno ko weli o tun welduɗon hawtuɗon haaju si woni e satti ma o jonnalima a waylti veste maɗa on a hucciti hande hiɗa ɗo janngo hiɗa ɗa ɗum koye nafuki yagal jeeya ɓen no ɗuuɗi hande tentini ka leydi men ɗo walaw annahum allah wi hara num kamɓe radu ɓe jaɓayno ɓe weltora ɓe yondinora ma atahumullahu konko allahu on jonni ɓe e arsike wa rasuluhu ɓe weltora konko nulaɗo on okki ɓe ka sendore muɗum hara ɓe jaɓayno ɗum ɓe weltora ɓe yondinora ɗum
wa qalu ɓe wi'a hasbunallahu yoni men Allah min yondinori Allah min fawike e makko sayu'tina Allahu Allah on jonnay men min fadlihi e ɓural makko ngal min yondinorimo o okkoray men ka o mari ɗon wa rasuluhu nulaɗo makko on kañum kadi si heɓi o okkoray men inna tabitino menen ilallahi faade Allah raghibuna komin tanƴiniɓe komin habbitiɓe moƴƴere hara ɓe wi'ayno ɗum ɗo jababuyeno duwano arde ka lasli kono arali sabu andagol mo sabu feeñugol mo arabu ka aada maɓɓe hunde andande nde haqqille ɗen andanta hoore mum ɓe accay ɗo wolugol nde jababuyen ko on nun ko hareno hino moƴƴani ɓe no wondani ɓe sawaba e hino ɓanni ɓe Allah no laɓɓinani ɓe diina maɓɓe no towni ɓe daraja ka Allah ɗum ɗo fuu ko jababuye hara ɓe siforno ni taske moƴƴa waya ɗo daron ɗo Allah subhanahu wa ta'ala no sendi ɗo geɓe hakkunde muɗum e nuraɗo muɗum on sallallahu alaihi wasallam Allah o wi ka jonnugol o hawtondiri mo kanko e nuraɗo makko on o wi hara ɓe jondinorayno ɓe weltora ko Allah e nuraɗo on jonni ɓe kon ma atahumullahu wa rasuluhu ka yondinorgol ko wigol hasbuna yonimen ka hoolorgol ɗon wona dalton nulaɗo on few sallallahu alaihi wasallam tindini on ndema nulaɗo na yondinorteɗo fi honnu sabu na o taguɗo ko tagaɗo yondinorgol ngol ko Allah tun yondinorgol ngol fawagol ngol wonkiki ɓernde nden yo fawo e muɗum ko Allah tun subhanahu wa ta'ala Allah yo yaltin ɗo nulaɗo on ɓawo o naadude mo ɓawo ga ɗo o naadali mo yaltinimo o naadi to e mo yeeso kadi ɗum non tindini on ndema awa mo hewta nulaɗo ko on ɓuri hanude o ta fawe e muɗum e ka ɓural kadi Allah wi sayu'tina Allahu ɓe wi'a hara ɓe wi'ayno Allah jonnay men ɓe tanƴinora Allah jonnay men ka ɓural mum fadlon ɓural ngal ɗon ka ɗo naadal nulaɗo sallallahu alaihi wasallam himo hawti hoore makko nulaɗo ɗon ka jonnugol ɓe kono ka ɓural ko kanko tun ko ɗum o wi sayu'tina Allahu min fadlihi o watti ɗon noon wa rasuluhu kaka jonnugol amma ka ɓural ko Allah tun subhanahu wa ta'ala ka ragba tanƴinorgol ngol jortorgol ngol moƴƴere habborgol ngol nema ɗo kadi no sa sallam ala ton ko Allah tun nulaɗo wawana hay hoore mum na fere o wawana goɗɗo goo o wi walaw kuntu alamul ghaiba lastakfartu min alkhair hala miɗo anduno ko wirnimi ɗuɗɗinorayno moƴƴere oma massaniya su bone kadi mematanolam idan jortagol ngol tanƴinorgol ngol hoolorgol ngol habbagol ɓural muɗum ko Allah tun subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo fof ko ibadat qalbiya ko dewe ɓerndeyankoje hiɗe feeña ka ɗengal kono ko tuma ɗe ñiiɓi ka ɓernde siɗe ñiiɓal ka ɓernde hay ɗengal ngal woli ɗe nafata siɗe ñiiɓi ka ɓernde hay so ɗengal ngal wolali yaltini haray hino sellirma ɓernde nden yo tawno fawi e Allah subhanahu wa ta'ala ɗa habbi yurmede Allah nden ɓural Allah ngal hiɗa jorti Allah ɗum ɗo ko ɗaɓɓa ɗum e maɗa si a wasama ɗum haray dina maɗa kan ko kan ɗon hurayo taw a mara few aslan na ennugol kan hino timmima timma hay neɗɗan kewn koyo siforno Allah wi ɗo ni hara ɓeɗo no siforno o yondinora taw ko Allah okki mo kon ɓay an Allah on soda ɗum ay tago ɗum yo Allah jonde yer ko jonnu makko wallahi ko mahd fadl mahd man moƴƴere tum o waɗanma ɗuuɗi wo ka gite ma fanɗi wo ka gite ma Allah moƴƴi tun e ma ƴetta ɗum jonnuma yondino ɗum weltora jarna Allah subhanahu wa ta'ala so yondino tan wonɗo sabu weltanoɗa on ɗon ɗo ko ɗum watti ton nulaɗo sa sallam sabu ko kamɓe sendayno jawdi ni yer ko Allah addi kon e jungo maɓɓe ko ɗum watti ɓe ton sabu on ɗo kamɓe on sabu an kadi si goɗɗo gonanma sabu weltanomo jarnugol waɗanɗoma sabu ɗum ko e jarnugol Allah jeeya yo tawɗa faala yo ɓeydo yo ɗuuɗu yo duumo yo ñiiɓu ta ɗuyto yo hiwo ɗum ɗon ko hoolorgol Allah ngol ko taw ko Allah hoolorɗa koye makko fawiɗa yo arsike on yaaju yo keɓal ngal ɓeydo yo tanaji ɗin ɗuyto ko Allah hoolorɗa koye makko fawiɗa kanko tun Allah amaramo ɗaɓɓuɗa ɓural muɗum hay goto aslan ala ɓural ko Allah tun mari ɗum
ɓural makko ngal ɗon kadi ko yaajungal wallahu dhul fadli al azim Allah ko marɗo ɓural mawnungal ñanal yo taw hiɗa jorti ko woni konka Allah hiɗa faala yo taw hiɗa rerɗi e muɗum ko ɗum woni raghibun komin rerɗuɓe e muɗum komin ɗaɓɓuɓe komin yeliɓe komin faalaɓe hay neɗɗan ken ko ni o hani siforde sa sifori ni haray jababuye hannoɗo arde on ɗo o itta sabu andedemo wondema harayno ɗum hino moƴƴani ɓe ɗum hino wondani ɓe laɓɓingol ɓe diina ɗum hino ɓanni ɓe Allah subhanahu wa ta'ala e ko nantata sifa ɗin konguɗi nde tawno ɓe yuwi nura sa sallam fi zakkaji ɗin awa Allah no feŋŋinanda ɓe ko kanko jeyi sendugol ngol kono o jonniri nuraɗo sallah sallam yo sendiri kono nuraɗo sendirta o wi innama sadaqatu tabiti wondema no sadaqaji ɗin sadaqaji ɗo ko zakkaji ɗin ko fanda na sadaqaji tatawwu'i ko waɗirten kon nafilo o wi innama sadaqatu taban arano on ga minhum man yalmizuka fi sadaqat ɗon ɗi fof hiɗi naati jawle zakka ɗen e jawle sadakaji ko addete kon e jawle ghana'im ko arata kon fuu no naati non amma ɗo innama sadaqatu ɗo ko zakkaji ɗin sennore majji on ni Allah wi ko jeyi ɗin ko waɗana lil fuqara'i ko wasuɓe ɓen wal masakin e miskina ɓen ɓeɗo ɗiɗo no yeddodira ko hombo ɓuri moƴƴude alhaali ma ko hombo maɓɓe ɓuri basal kalam koɓe go no wi ko wiyeteɗo faqir on ɓuri wasuɗude woɓɓe wi ko wiyeteɗo miskin on ɓuri wasuɗude kamɓe non ɗiɗo ɓay tun Allah hiɓɓidiriɓe ɗo ka jantagol ɗum ɗo no yoni ɗum ɗo no tindini wondema hiɓe serti alhaali miskin wona faqir faqir wona miskin hiɓe hawta noon ɓe ɗiɗo no wiyede faqir hiɓe hawta ɓe ɗiɗo no wiyede miskin kono ton ko sendidiri ɓe laalla ko ɓuri feeñude konngol wiɓe ɓen ko miskin on ɓuri e jasude alhaali sabu sen daari aya on ko Allah wi ɗon lil fuqara'i alladhina uhsiru في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا الله سيفي يمبي وسيفوري بفقر ويبين واسبه دمبي في الله دمبي بأفر جهادي يبين هربوس لن كيركو يارغو تو هيبي دون بمبي تواتا هيبي نفني اتورغو جماع لندو مو أندا الله الماء بسكة بتوريكو بأهلو يحسبهم الجاهل أغنياء mo andaɓe jahal on ɗo ko jahal bi haqiqatihim wa halihim mo andaɓe sikkaɓe ko ɓe alɗuɓe sabu nefinagol ɓe ngol ɓe torta ko ɓe landota idan holli wondema faqiron ko on neɗɗo mo wona galo few ko wasuɗo kono ko nefiniɗo yondiniɗo mo tortako miskino wona axe makko kam kadi ko wasuɗo kono basal makko ngal no hewtitata o yalta e o toro woɓɓe ka sendirgol ɓe ɗo wi ɓe ɗiɗo noon ko wasuɓe ko ɓe serti oɗa torto oɗa tortako konnguɗi boyno toon ardi e yoni en famen ɗo wonde maɓɓe ɗiɗo noon ko ɓe wasuɓe ko ha toon jimɓe woni ko tortoɗo woni komo torotako ono Allah wiri noon walladina fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum ɓe tawoɓe hino e jawle maɓɓe ɗen haqqe andaɗo yani jawdi ko ɓe ittata ɓe okkitira ɓe jonna torotoɗo e on harminɗo toragol mo toratako yondini ɗon idan Allah wi sadakaji ɗin zakkaji ɗin ko jeyi ɗum ko ɓeɗo wasuɓe ɓen e miskinaɓe ɓen enen wi'iren ni ka haala men fiino wawen sendidirde wal amilina alayha e golloɓe ɓen ka zakkaji ɓe golloɓe ɗo ka zakkaji kamɓe kadi hiɓe mari haqqe jonnede e zakkaji ɗin haysko ɓe alɗuɓe homɓe woni ɓen imminteɓe yahumo e zakkaji ɗin adda halfinaɓe marugol onno ka ɗum mareteɗon halfinaɓe sendugol wonɓe gollude ton ɓen kamɓe kadi Allah no waɗani ɓe ton keɓal wal amilina alayha ɗum ko ɓen ɗon wal muallafati qulubuhum eɓen wowinteɓe ɓerɗe muɗum ɓen wowinteɓe ɓerɗe muɗum ɓe kañ kadi ko noneji noye maɓɓe julɓe noye maɓɓe heferaɓe julɓe ɓen e maɓɓe
ko wano ɓen julɓe natuɓe l'islam hesum ɓe hokkore e jawdi zakka on fiyoɓe yiwde ol islam no weli nani yoyoɓe ñiiɓo fiita goɗɗo murtinirɓe jawdi yaltinaɓe ka diina sabu okkorgolɓe ɓe hokkore fiyoɓe ñiiɓo hay si ɓe mari jawdi neɗɗo ko mari yohi mo yiɗi ɓeydagol nuraɗo sallah sallam okkorno muallafat qulubuhum no jeeya e maɓɓe ɓen ɓe okkorno Abu Sufyan radiyallahu anhu an donc fatu makko wonati l'islam ɓe yafanoɓe ɗon himo tawa e maɓɓe buy e maɓɓe nuraɗo sallam okkorno on ko julajo mawɗo no nuraɗo okkorno mo jawdi Safwan ibnu Umayya nuraɗo okkorno mo ɓe buy e maɓɓen ton woɓɓe ara ko hooreɓe ɗum ka guri muɗum nuraɗo okkori ɓe ɓeydi goɗɗe maɓɓen toon tawi ko kefere nuraɗo okkori mo hawnati l'islam sabu mum o wi Muhammad serali no jonnanmi jawdi jonnimi tawi kanko woni momi ɓuri añude o jonnimi ha o woni momi ɓurti yiɗude woɓɓe heɓuno gelewɗi temedere e jawle Hunayn ɗe nuraɗo sendi fop ɓurdindini toon sabu kamɓe ko ɓe andi fanunde maɓɓe e muɗum idan ɓeɗo hino e maɓɓe julɓe natoɓe l'islam hesumɓe gomnal mum tiiɗa fiita jawdi wippoɓe naɓa yaltina ka dina ɓe hokkore fiyoɓe ñiiɓu hino e maɓɓe ɓe muallafat qulubuhum tawɓe natali ka l'islam kono no yiɗi jokkonirgol e julɓe ɓen no wola e julɓe ɓen haalaji moƴƴi ay binta defanda ɓen heferaɓe no woodi hay fen ɗo hiɓe woodi ɓe defanda julɓe ɓen si heferaɓe fuɗɗi wolgol l'islam ko kaani ko boni ɓe yedda e piiji ɓe nawo menen men e wonde julɓe men yirali ɓe ɗum ɓe jokkonira julɓe ɓe wurde julɓe ɓen gurdal labaɗan ɓen ko jortaɓe natugol muɗum l'islam ɓen kañ kadi yo okkore fiyo yiɗul dina kan naata haray kañ kadi hiɓe natori nder ton heno e maɓɓe tawoɓe ko okkortaɓe fi daɗugol bone mum ko kefeero ko marɗo jama ko marɗo doole dundarankejo okkoramo fi relation o yo moƴƴu hara o yanata e julɓe ɓen heno maɓɓe okkorteɓe fiyo sakkano julɓe ɓen kañum tigi yanata e maɓɓe hulaka kono ka wontiri ɗon no toon hulaɓe ta yano e julɓe ɓen jon noon si o weldidama o sakkoto ɓen o salo on kadi okkorgol mo no jeeya e min taalifi alqulub ko raɓɓiri kon e muɗum ko kala e julɗo yani ko kala julɗo maɗum kefero tata fanude moƴƴere no tanƴina e no jorta e makko imma fiyo natul islam ma fiyo l'islam daɗu bone makko ma fiyo o wonu sabu l'islam daɗa bone goɗɗo goo ma fiyo won l'islam sabu l'islam yani fooloya woɓɓe goo nde wonde no ara hana on gaño ka wonɗo ko lawol ka rewete yahe hare tata so sakkike feƴƴugol ngol déjà woni pirdeteɓe ɗiɗo o pirdete yahe teɓɓen to piriɗo e kanko on o hokkore fiyo accutu lawol ngol ɗum ɗo fof ko nuwaɗo sa sallam e sahabaɓe e khulafaɓe arɓe ɓawo maɓɓe golliri idan ko wowinteɓe ɓerɗe muɗum yani ɓannititeɓe ɓerɗe muɗum wa fi riqabi allah wi e ka daaɗe jawle zakka ɗen no waɗe kadi ka daaɗe ɗo ko rinɗingol daɗɗen rinɗingol daɗɗen ko imma neɗɗon ko jiyaɗo ƴette jawdi ndin o yo'ani o sotte o rinɗine maɗum ko jiyaɗo haldidaɗo kanko e sayid makko jeyɗo mon ɓe haldi yoɓu ɗum ɗo hetta hoorema ɗo wiyete mu katabu oɗo e oɗa no serti oɗa haldidaka e hunde oɗo haldidama o haldidaɗo ɗo no wona o yoɓi seeɗa lutti seeɗa ma o yoɓal taw hay fuyi yoɓalngol mo ɗum ɗon kañum kadi hino na jawle zakka ɗen no waɗe e muɗum ko ɗoni ka renɗingol daaɗe sottugol jiyaɓe wal gharimina e ñawliɓe ɓen ɓe ñamale muɗum dumbi ɗum ɓen kañum kadi yoɓalngol ɓe ñamal ɗen fiyo ɓe hetto ittugol ɗum e jawdi zakka ndin hara hino selli otino jonnano jawdi ko njulajo jawdi ndin perdirimo himo maison centrale yoɓalngol mo fiyo hetto itta ɗum e jawdi zakka ndin hino selli wa fi sabilillahi e fi laawol allah ngol fi sabilillah e aada alqur'ana on ko hasi kon ko jihadi nin ko ɗum ɗo woni ko hasi kon
ko ɗum karankoɓe goo jiccini wonde ko fanda kon ko fi jihadi ni yahoɓɓen ka hare woɓɓe no naadi ɗo kala ko woni fi sabilillah darno julirɗe waɗugol ponji waɗugol lekkolji waɗugol laptanji kala ko woni moƴƴere ko jama on nafitorta waɗugol forage ji wonko selli kon ɗum ɗo ko jihadi ni woni ko fanda ɗum ɗo woni ko selli kon wabni sabil e ɓiɗɗo laawol on ko ɗoni setejo on wonɗo e laawol mo jawdi muɗum lanniri ɗum joɓa muɗum ma ɗum wujja ma ɗum majji yo wallite ha o hewtitoya ka makko yo ɗum ɗon ƴette e jawdi zakka on o jonne ko hewtitiroya ɗum ɗon kadi haray ko hunde e kamɓe kadi ɓe marɓe geɓal nder ton haysi donc o galo ka leydi makko ko marɗo jawdi ɓay tun o wawata mbi yo aranmo ɗon o nafitorandi haɗa mo hatojine waɗanede Allah subhanahu wa ta'ala no waɗani ɓe geɓal noneji jeetati Allah yi ko ɓeɗo jeyi zakka on karam ko ɓen noon luutondir yarli ɓeɗo ko ma ɓe fof maɓɓe ɓe heɓa e jawdi ndin joni e misal sa calculi zakka maɗa on ko 10 million ko 100 million ko hawri o ko ma ɓeɗo fof ɗi noneji ɗo fof ka be waɗa ka ɗawa jonde none goto ma none ɗiɗi konguɗi ɗiɗi e konguɗi karam koɓɓen kono ko selli kon jonnu tun e ɓeɗo woni ko goto none goto on woni ko noneji ɗiɗi hawri e mum woni ko noneji tati e nder none goto on woni ko aaden goto yo taw tun ko jeeyaɗo e ɗi noneji ɗo woni ko jonnuɗa haray zakka maɗa on selli faridatan min allahi Allah wi ɗum ɗo ko farilla immorde ka makko ni e toɗɗagol ɓeɗo waɗana ɓe geɓal e zakka on ɗum ɗo ko farilla immorde ka Allah ni na ko goɗɗo nadata haqqille muɗum e muɗum ɗuyta ma ɓeyda yanya ma fanna Allah ñaawi o taƴi o wallini ko ya jaɓir non wallahu Allah alimun ko gando anduɗo ko hombo hana jonnede e ko hombo woni hanaka jonnede hakimun ko ñeeñuɗo anduɗo no piiji ɗin warrete anduɗo ko hombo handi e ko hombo woni handa ko ɗum waɗi si o toɓɓi ɓeɗo o wi ko ɓeɗo woni ko handi e ko ɓeɗo woni ko jeyi jawle zakka ɗe na handi kamɓe woni ko jeyi sa jonni zakka maɗa on ko wona e onone ɗo haare ko sadaka yituɗa a fuɗɗitoto yaltingol zakka on jonna noon ɓeɗo ononeji ɗo si hawri ko e enɗam ma haray ko ɓen noon ɓuri handude ko ɗo wiyete handi joni miskino on si hawri ko ɓiɗɗo kawma ma ko ɓiɗɗo bappa ma ko kotoma ma ko miñamma ma ko ɓiɗɗo goɗɗo e ɓen haray ya jonnu e ɓen ɗon ko ɗum ɓuri hanude naɗo maki sa sallam ɗum ko sadaqatun wa sila ko dokkal ko ani ko zakka ko jokkere enɗan a heɓa e baraji none on ɗiɗi non heɓa e baraji jokkugol enɗan heɓa baraji okkitirgol jawdi maɗa si woni noon a jilli a okkori e ɓen ɗon okkori e janam ɓe ɓen kadi haray hino moƴƴi sa jonni e ɓen ɗon tun hino moƴƴi wa minhum hino e maɓɓe kamɓe nafiqiɓɓen alladina ɓen yu'duna annabiya ɓe hino lorra annabijo on sallllahu alayhi wa sallam Allah wi hino e maɓɓe ɓen ɗo eno lorra nulaɗo sa sallam taban ɓe fof maɓɓe ko lorruɓe nulaɗo sa sallam ko imma ka konguɗi ma ka kuuɗe feŋŋimɓe ma suuɗi Allah jantiɗo woɓɓe e maɓɓe ko waɗi o wiwa minhum sabu ko konngol woni ko faandi o wi wa yaquluna hiɓe wi'a huwa kanko nulaɗo sa sallam udunun ko nanowo kala ko wolana ko nowru kala ko wolandu nane sey ndu pahiɗa arabu so woni neɗɗo kala ko wolna o holoto kala ko wolna o jentoto o nunnay hiɓe sifora mo ne ɓe ko udun Allah wi wa yaquluna ɓe wi'a huwa kanko nulaɗo sa sallam udun ko nanowo kala ko wolana sabu algol o aya ɗo nafiki ɓen ɓe wola en hakkude maɓɓe ɓenna sahabaɓe nulaɗo ɓen kala ko wolɗen ɓe hay ɓe yettoyomo kono yaha yedde yaha wiyen en wola kala ko wolna o nana o jaɓa ɓe sifona noon nulaɗo sa sallam yani wattugo nulaɗo jofojo sendira soɓe e sama kala iyadan billah o sendiri soɓe e sama kala Allah nandi hon to watta nulal mungal allahu alamu haytu yajalu risalata
mandi ko ɓurɗo moƴƴude ɓurɗo fewude ɓurɗo nunɗude e woda ɓe tagore makko ne ko ɗum o ƴettinolal ngal waɗe makko kono ɓe hoditor jikkuniraɗo moƴƴo on ƴettogol ngan toji jaɓangol neɗɗo ko woli kon ƴettangol mo kene makko on ko feeñi kon ɓe hoditor ɗum ɓe sikkinal sa sallam ko jofoyagal wonde ko wolana wo holoto ɓe jigoɓe ƴetta har nafi ɓe hooli kono gon ɗo woni ka kene kamɓe o kene on ɓe nangira e ma gunɗo o sinara Allah addu wahayi ɓe tertoto ɗon ɓe sela Allah wi qul wi'u udunu khairin lakum ko nanowo ko woni o kon non ko nanowo ko moƴƴi wonande on yani ka nanugol mo ko moƴƴi ko woni ko jaɓata yon andu on ɗo tindini on ndema fi on ari on woli o inni awa taw si on daɗi ka Allah kala ko hawrondire moƴƴere konko jaɓani on ko ɗum ɗon marɗo moƴƴere mum ka Allah sihi ɗon mari to moƴƴere amma ko hedditi kon ko ara ton fenon lommidiro huɗo ɗon tappo ɗon hay o inni on awa o jaɓani on taw sikku ɗum ko moƴƴere wonande on ka Allah idan nura sa sallam Allah wi qul wi'u udunu khairin lakum ko nanowo ko jaɓowo moƴƴere wonande on yu'minu billahi himo gomɗini Allah wa yu'minu lil mu'minin himo gomɗini gomɗinɓe ɓen ko ɗoni himo hooliɓe himo gonginiɓe kala tawɗo ko gomɗinɗo nafigiɓɓen ko sifornoɓe gomɗinal ka kene ko wiɓe la ilaha illallah muhammadu rasulullah wondi e jama julɓe ɓen onon wiɓe ɗum ɗo ɓen fo la ilaha illallah muhammadu rasulullah mo wari e mo wi nuna ɗo rawni nuna ɗo wiyete awa ha feñanoyamo hari rawnali so ari a wi ɓawli nuna ɗo wiyete awa ha feñanoyamo hari ɓawla idan kanko ko o gonginɗo gomɗinɓe ɓen o fennata hay e goto ni tun o nattake ɗe cokkitugol hay e goto ko wolanɗamo kon ko ɗum o ƴettanayma an hakkude ma e Allah ton ko gonga wonɗa ka koye fenade wonɗa o wi wa rahmatun ko yurmede lilladina amanu wonande gomɗinɓe ɓen minkum ɓe moɗon wiugol ɗo minkum yani wiugol wonde ko yurmede wonande gomɗinɓe ɓen e moɗon ko hollugol nafigiɓe ɓen awa nden yurmede ɗon on ala to geɓal saabu onon ko haqiqa na on gomɗinɓe yani onon jama julɓe ɓe nodditiɓe l'islam ɓen gomɗinɓe ɓen ka gonga e moɗon nulaɗo sa sallam ko yurmede wonande on taban nulaɗo ko yurmede wonande tagore nden fo wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin min nulirali masi wona saabu yurmede wonande tagore nden fiyoɓe gomɗine ɓe iwtira ɓawo ma ɓe daɗa tikkere Allah e lette makko aduna e lahara ɓe heɓa nema makko on aljanna on ɗum ɗo wonande gomɗinɓe ɓen taw ɓe gomɗinali fiyoɓe heɓu nunɗal l'islam ngal ka aduna ɗo ta goɗɗo bagotako ɓe toñataɓe fiɓe gomɗinali jattataɓe si wona e hoore gonga ko l'islam fawi e hoore maɓɓe andi fof ko yurmede kefere julɗo fof no nafitorde nullal nulaɗogal sallllahu alayhi wa sallam saabu an julɗo on islam on no harminanma jawdi kefere wujjugol ɗum jattugol ɗum ni sinara ko wona ɗo haɓi dede on ɗon jawdi makko no jaɓe kono wujjugol mo no harnanma fi ko a julɗo ɓe nafitorali nunɗal islam ngal no harnanma kefero ahodaɗo wernaɗo yayano e makko jaɓamo jawdi ma waramo ma piyamo harmanma na nunɗal islam ngal waɗi wonno on no okkiɓe ɗum na yurmede noon ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko sabu yurmede woni ko nuliri nulaɗo sa sallam sabu yurmede tagore nden kono rahma khassa on moƴƴere men ka Allah ko wonande gomɗinɓe ɓen e nodditiɓe yitirgol ɓawo makko ɓen amma hedditiɓe bandi on o wi walladina yu'duna rasulallahi ɓen ɓe hino lorra nulaɗo Allah on sallallahu alaihi wa sallam lahum no wodani ɓe adabun lette alimum musuɗe aduna e lahara maɗum ka lahara Allah nennana ɓe ha ton kono worataɓe yahlifuna billahi lakum hiɓe wondira Allah wonande on ma hiɓe wondirana on Allah liyurdukum fiyo ɓe weltin on yani fiyo on jaɓanɓe fiyo on weltorɓe accomɓe wallahu wa rasuluhu Allah e nuraɗo makko on a haqqu ɓuri handude an yurduhu nde ɓe weltinta ɗum in kanu mu'minin so woni ɓe laatike ko ɓe gomɗinɓe ko ko ɓe artoɗo ɓe huɗano on billahi wallahi mi wondiri Allah min wi'ali ma min waɗali ma min waɗi ɗum fof ko fiyo on welto yo ɓe ɗaɓɓunu wela e Allah on ko ɗum wonno ko hanani ɓe so tawi ko ɓe laatiki ko ɓe gomɗinɓe haray an neɗɗanke ɗaɓɓu yo Allah weltanoma jama on wolanmo ɓe gonga
gollida e o tigi nunɗal ko wawanɗamo ko waɗanamo ɗum ɗon ta ɗaɓɓu yo weltanoma ta ɗaɓɓu hay yo jarne la nuridu minkum jaza'an wala shukura e ɗum wonane shi'ar maɗa on welay Allah on ɗaɓɓu on ɗon sa ɗaɓɓimo a heɓay inchallah a heɓay mo Allah yeɓata golle moƴƴinɗo golle inna la nudi'u ajra man ahsana amala sa ɗaɓɓimo e hoore soɓe a heɓay neɗɗanke on sa ɗaɓɓi welay makko a heɓata neɗɗo ko fodde ɗa waɗandemo ko fodde hiɗa jaɓanimo ko faala ko si a otti tunde wotere o ɗuytay e télé mamaɗa yeri ko ottuɗa ko Allah noon kañum sa ɗaɓɓi a heɓay ka marɗa ɗon garanti heɓugol e ka ala ɗon konto hanɗa yangade fi mum yango fi ka marɗa ɗon pellet a heɓay wakkiloɗa ɗon inchallah a heɓa yo Allah yeɗoy alam ya'lamu eɓe andali annahu wondema man yuhadidillaha kala wo on lundiɗo kala wo on wopuɗo Allah wa rasulahu nulaɗo makko on lundiɓe wopi yamirore maɓɓe nen yuhadid ko wontirgol sengo harna sengo ko Allah nulaɗo wontirɗon wona hadd kamɓe hara hiɓe hadd ko ɗum woni lundagol ɓe wopa yamirore maɓɓe nen kala siforɗo non fa anna lahu haray tabitino wodanimo nara jahannama yite jahannama ngen khalidan fiha ko luttowo e magge dhalika ɗum nin joddi ɗon ko ɗum woni alkhizyu jayre jasere koyeran aladimu mawɗo on jasere mawnden koyeran mawɗo on ko ɗum mayugol ƴettenade ka yite jahannama luttine nder ton yahdaru lmunafiquna hino hula ɓen nafiqiɓe an tunazzala alayhim de tippinte e maɓɓe suratun cortewol tunabbi'uhum ngol hino humpitaɓe bima fi qulubihim konko woni ka ɓerɗe maɓɓe nafiqiɓen hiɓe hulayno tum hiɓe mappo ta alqur'ana ar woni ko cortewol timmugol woni ko yoga e cortewol wota ar feññina ko woni e ɓerɗe maɓɓe ɗen kono ɓe huli koɓe daɗata kono Allah wi qul wi'u istahzi'u jalkite waɗe kala ko fallo yani e hoore ko ɓe jalkitayno ko non sa sallam ɓe aybina l'islamu ɓe aybina gomɗinɓe ɓen hiɓe hulita alqur'an ar wirtaɓe so ɓe wolino haalaji ɗin hakkudeji maɓɓe kaɓe weddi ɓe jali ɓe o ko aka hannike ɓe aybini wodane maɓɓe wiɓe he taw si ayaji arata wirtaen ɗo wahyu arata feññina nonaɗo sa sallam en woli ka haala ɗo ko ɗum woni hulugol ɓe ngol nde alqur'ana tippoto feññina ko woni e ɓerɗe maɓɓe ɗen Allah wiɓe qul wiɓe istahzi'u jalkite jokke golle mo waɗe ko wonɗon wadde ɗum ɗo na yanangol ɓe wona daginangol ɓe ko accidugol ɓe hoore maɓɓe ɗon ko ñaɗanta pay kuma ha wiyamo waɗi ko falɗa mi walantama e hunde yani ko hattinirde haɗugol o tigi Allah wi inna allaha tabitondema Allah mukhrijum ko yaltinowo ma tahdaruna konko renti ɗon konko huluɗon konko huluɗon ɗon Allah ko yaltinowo ɗum feññina ɗum wirta on ko yaɗingol cortewol ɗo hino ɗuuɗi wolugol konguɗi maɓɓe e feññingol kuuɗe maɓɓe e feññingol jikkuji maɓɓe ko alda e toɗɗagol inɗe maɓɓe wala in sa'altahum si woni alandike ɓe fi honnum ɓe wolani ko ɓe woli kon yani si ɓe jalkitino nura sa sallam ɓe aybini l'islam ɓe aybini julɓe ɓen wahyu ari holli ani feññinani ɗum nura sa sallam wondema ɓe woli ɗum ɗo ma ɓe heɓɓi ɗum ɗo nura o noddiɓe landike ɓe oɗon wala in sa'altahum si alandike ɓe la yaqulunna wallahi ɓe wi'ete innama kunna tabitino menen ko laatimen menen nahuudu men wolu tun wonal ab men fiji men laati tun menen wola meɗen fija na e hoore soɓe nulaɗo ko sama kala tun men woni campi tun men woni ɓe adda ɗingantoji qul wi'u abillahi e ko Allah wa ayatihi e ayaje makko ɗen wa rasulihi e nulaɗo makko on kuntum laati ɗon tastahzi'una hiɗon jalkita ko Allah hirirton Allah waɗi ton sama kala ko ayaji Allah ɗen waɗi ton hirde sama kala harna jangugol ɗe ko nulaɗo Allah on waɗi ton hirde itto ɗum wula jalkitugol mo Allah wi la ta'tadiru taw gantino innugol ko sama kala men campagne tu woni ko sam fijundaru men woliri la ta'tadiru wo taw gantino qad kafartum gomɗi on yeddi ba'da imanikum ɓaawo gomɗinal moɗon
ɗum ɗo tindini wondema jalkitugol Allah ko keferanka jalkitugol nulaaɗo sallam ko keferanka ko yaltirɗum diina ko baafal a sottingal a yalti a cil islam o ɓawma hay jalkitugol gomɗimɓe ɓen ko e yaltugol diina jeeya sabu tippagol o aya ɗo ko ghazwat tabuk yaha no kampa nafigi ɓen e nder yewtireji maɓɓe ɓe aybini hunjiɓe alqur'ana ɓen ɓe wi he minen min yaali waɓe jangoɓe meɗen alqur'ana ɗo e bonde reedu e kulor reedu e sifa ɗin haalaji ɓe sifori ɓe bonugol reedu ɓe sifori ɓe hulugol reedu ɓe sifori ɓe nguddan ɓe hiiriri ɗum ɓe jalkiti ko ɗum wonno sabu tippagol o aya ɗo e konngol goo ko ɓaynulaaɗo fokkiti ghazwat tabuk nafigi ɓe wi Muhammad no sikkude rum ɓeɓe woni e yahande no waywa arabu badu arabu yimɓe désert ɗo ɓe anda hare mo sikka fi o foloyiɗa so yahani ɓe ɗo waway ɓe jalkiti ɗum ɓe aybini hakkudeji maɓɓe no way wonde sabu oɗa ngol konngol no way wonde sabu ngol no way wonde sabu ɗiɗi ɗon sabu ko feeñi kon noon ko sabu ɗiɗi ɗi non istisa on ɗiɗi ɗon sabu aya on ko ɓawoɓe wolude ɓawoɓe jalkitude karamokoɓe alqur'ana ɓen sifa ɓe no ɗuɗi hande jalkitoɓe yimɓe diina ɓen karamokoɓe sunna ɓen nodi hande woɓɓe haalaji maɓɓe fof ɓe karamokoɓe hande wattilede hay koɓe ɓornoto hay basiji maɓɓe ɓe ande ɓe memaki dey na weltorgol ɓe one wolirde ko hasad e wiwgol ko ɓe yimɓe aduna ko ɗum tum woni hara ko ɗum tum woni haala kan na weltorgol machallah kanum ko ɓe ande no hetti Allah no yaññani ɓe na ɗum few ko hasad gogo taw ko hasagol ɓe wiwgol ka gandal ɓe heɓi ka jawdi kadi hiɓe ton ɗum ko goo hasad kañum yuwirgol ɓe yiɗugol aduna ɗum ko ɗon wigol ko ɗum e wigol ko ɗum e ko ɓeya wino kon ɓeya ko bomɓe reedu na hunde wotere noon ko hunde wotere noon hana neɗɗanke yo woɗɗito yimɓe Allah ɓen neɗɗo gomɗinɗo woɗɗito aybingol mo hay sinama ɗo daraja fu woleteɗo fimu ene hay sina karamo gojo to alluwal hay sina andiraɗo hunjagol alquran jogo ɗengal mangal e neɗɗanke si a mara ko moƴƴi ko siforama ommu hunduko ma kon no woodi ko wola ko ɗuuɗi hanana wolugol yimɓe ɓen idan ko ɗin konngudi ɗon sabu ɗin aya alqur'ana on ari ɓayɓe woli ɗum no rasul sallam humpitama ɗum nano noddi ɓe wiɓe wo on woli hunde kaari ɓe wata yeddude par ce que filli ɓen ɓe woli na goto na ɗiɗo tabiti ɓe woli jon ma ɓe ɗaɓɓa porte de sortie yaltirgal ɓe windinaɗo ko sama kala men wonno aya on noon ari janti ɗum ɗon aɗo hay waɗude Allah wi si a landike ɓe ko ɗum ɓe jabotoma la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab ko ɓe wolata ko wondema menen min latino min wolay to nakhudu alkhawd ko jumpugol hunde yollo e mayre haala noon no wi'e khawd wolugol haala wola ɗuɓɓina wola ko hana wolude ɗum fof ko khawdu wete khada fi shay o jumpi hunde o naati e mayre yani nde tawno a warrino hana ka warrede ko ɗum waɗi siwira noon hawd jumpugol to yollo e muɗum no a saari e cangol tawi lumbirde ala andi ko ya yollo ndaaro ka wawata tawata a mutata o jumpira ɗon feƴƴa idan ɓe jaborto ni ɓayɓe woli ɗum ɓe jaabike ɗum nulaɗo wi billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un nulaɗo wolani ɓe ɗum goɗɗo maɓɓe no wengi e ngelo bamba noon sallam waɗɗi banko ittata ko imminta kon kaaƴe e nduggu ɗum no hawra e makko e moɗon nulaɗo kunna nakhudu wa nal'ab nulaɗo maki abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un Allah ñaawi e maɓɓe keferan kanko o wi la ta'tadiru taw ngantino qad kafartum gomɗi on heforɗini on yaltori ɗon ka diina ba'da aymanikum ɓaawo gomɗingol ɗon wigol ɗo ɓaawo gomɗingol ɓe no wona hatman harino e maɓɓe gomɗinɓe heferaɓe ko ɓe noneji woɓɓe maɓɓe gomɗinali ha hande ka ɓernde
kaɗengal tumɓe gomɗini woɓɓe maɓɓe gomɗinno ha e saayi kono e nder ko ɓe gomɗini kon hiɓe mari sikkitande ɓe sakkitori hoolagol wondema na gonga ɓe yaltori ɗon kono ɓe fof ɓe hawti heddagol kal islam ka kene ko ɗum so ndaari aya jeɗen wonde no tabintina ɓe gomɗinal dalika bi annahum amanu thumma kafaru aya jegono ton hara tabintinanaɓe gomɗinal fewu wa min annasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminin tayib ko imma ɗum ɗo ndaarugol alhaali maɓɓe kaɓe gomɗinno ma o ba'da imanikum fi qilikum ka wi'e moɗon fi za'mikum onon ɗo wi on gomɗini awa ka wi'e moɗon on gomɗini awa on yeddi joni ka jaɓangol ɗon wondema haɗi ɗon gomɗini awa on yeddi ɓawongal gomɗinal ɗon nona ɗum ɗa in na'fu so woni min yafike an ta'ifatin fedde goo minkum e moɗon nu'adhib min lettay ta'ifatan fedde goo bi annahum sabu tabitino kamɓe kanu ɓe laatike mujrimina ko ɓe bomɓe ko ɓe bandi yaafu e allah on hawrata e mu'on on fof woɓɓe moɗon no gasa hawra e muɗum kono woɓɓe moɗon ka gandal allah ɓe windama ko ɓe mayoɓe keferankaako ɓerɗe ɗen sokama sabu ɗuɗingol ɓe fasikaako sabu ɗuɗugol ɓe yeddugol allah subhanahu wa taala neɗɗanke so faggitike bone nulaɗo maki toɓɓum ɓale on waɗete ka ɓernde makko sallallahu alaihi wasallam so tuubi kun itte so tubali kun wona ɗon so ɓeydi gokku watto so ɓeydi gokku watto so ɓeydi gokku watto ha ɓernde nden heewa ɓale si ɓernde nden heewi ɓale nulaɗo maki ko ɗum woni ran mo allah jantum suratul mutaffifin kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun ɓernde nden on sanon nde soke nde udde few nde fermé cache waɗe ɗon hatama allahu ala qulubihim lettre si windama waɗama enveloppe cache waɗama ka ferma ɗon goɗɗum ɓeyte nder ɗon goɗɗum yaltinte nder ton a ko noon si allah soki ɓernde makko nden gonga hara e luttira lawol ka naata mere e fenade e kufru ko woni e ɓernde nden kon mara lawol ka yaltira pour neɗɗanke wattuyla o rento e bakkatuji ɗi moƴƴa o ɗuɗɗina tuubugol rutto e allah e bakkatuji ɗi o faljata ɗin o morto cheytan murtinamo e o yana e muɗum toro allah subhanahu wa taala yo allah famin e dina meɗen kan faamu selluɗo yo allah sellinan en finde meɗen nden o waɗa en jiya e makko ɓe wiɗi o yarli o danda en nafiqiyagal ka finde ka konguɗi ka golleji qul wi'u anfiqu nafqe tawan e hoore yiɗe aw karhan ma e hoore doolede e hoore añugol lan yutaqabbala minkum jaɓantake on fes innakum tabitino onon kuntum on laatike qawman ko on jama ko on yimɓe fasiqina yaltuɓe ɗoftare wama mana'ahum haɗali ɓe an tuqbala minhum nde jaɓanteɓe nafaqatuhum nafaqaji maɓɓe ɗin illa annahum si wona tabitino kamɓe kafaru billahi ɓe yeddi allah wa bi rasulihi e nulaɗo makko on wala ya'tuna salata ɓe arata e julde nden illa wahum kusala si wona kamɓe ko ɓe amuɓe wala yunfiquna ɓe nafqata illa si wona wahum no kamɓe karihuna ko ɓe añuɓe fala tu'jibka wota hawne amwaluhum jawle maɓɓe ɗen wala auladuhum wona ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ta hunde e muɗum hawne innama yuridu llahu tabitino ko allahu on faala li yu'addibahum ko nde o lettirta ɓe biha e on nema fil hayati dunya ka gonɗan aduna wa tazhaqa anfusuhum wonkiji maɓɓe ɗin sorto wahum no kamɓe kafiruna ko ɓe yedduɓe allah wa yahlifuna hiɓe wondira billahi allah innahum tabitino ɓe kamɓe la minkum wallahi hiɓe wondi e moɗon wama hum minkum ɓe wonda e mo'on walakinnahum kono ko woni ɓe kamɓe qawmun ko ɓe yimɓe yafraquna hulɓe reeɗu law yajiduna hara ɓe heɓayno malja'an fattorgal aw magharatin ma pammeje aw muddakhalan ma gayɗe ka ɓe suuɗoyo lawallaw ilayhi ɓe huccitayno e muɗum wa hum harano kamɓe yajmahuna hiɓe yawno hiɓe tinno wa minhum hino e maɓɓe man yalmizuka on mo hino yuwe ma ɓemɓe hino yuwe no aybine fi sadaqati e ka sendugol jawle ɗen fa in utu minha si woni ɓe jonnama e majje radu ɓe weltora wa in lam yutaw si woni ɓe jonnaka minha eɗen jawle idha hum ɓe jayono kamɓe yaskhatuna hiɓe seytina walaw annahum haranum kamɓe radu ɓe weltorayno
ma atahumullahu konko allahu on jonniɓe wa rasuluhu e ko nulaɗo on jonniɓe kon wa qalu ɓe wi'a hasbuna allahu yonimen allah sayu'tina allahu on okkoraymen min fadlihi ka ɓural makko wa rasuluhu nulaɗo on kañum kadi okkoraymen si woni o heɓi hara ɓe siforayno ni ɓe wi'a inna no menen inallahi faade allah raghibuna komin jortiɓe komin tanƴiniɓe hareno hino moƴƴaniɓe innama sadaqatu tabitinno zakkaji ɗin ko jeyɗum lil fuqara'i ko wasuɓe ɓen wal masakini e miskinaɓe ɓen wal amilina alayha e gollo ɓen ka jawle zakka wal muallafati qulubuhum e ɓen wowinteɓe ɓerɗe muɗum wa fi riqabi e daaɗe ɗen wal gharimina e ñawliɓe ɓen wa fi sabilillahi e fi jihadi ndin wabni sabili e ɓiɗɗo lawol on setejo on faridatan min allahi ɗum ɗo ko farilla immorde ka allah ni wallahu allahu alimun ko gando hakimun ko ñeñuɗo womin ɗum hino e maɓɓe alladina ɓen yu'duna annabiya ɓe hino lorra annabijo on sallallahu alayhi wa sallam wa yaquluna ɓe wi'a huwa kanko udunun ko nanowo kala ko wolana ko jaɓowo qul wi'u udunu khairin lakum annabijo on sallallahu alayhi wa sallam ko nanowo moƴƴere wonande on yu'minu billahi himo gomɗini allah wa yu'minu lilmu'minina himo gongina gomɗinɓe ɓen wa rahmatun ko yurmede lilladina amanu wonande ɓen gomɗinɓe minkum e moɗon walladina yu'duna rasulallahi ɓen ɓe hino lorra nulaɗo allah on lahum no wodaniɓe adabun lette alimum musuɗe yahlifuna hiɓe wondira billahi allah lakum wonande on liyurdukum fiyo ɓe weltin on wallahu wa rasuluhu allah e nulaɗo muɗum on a haqqo ɓuri handude an yurduhu nde ɓe weltina ɗum in kanu si woni ɓe laatike mu'minina ko ɓe gomɗinɓe alam yalamu e ɓe andali annahu wondema tabiti man yuhadidillaha kala wo on lundiɗo allah wa rasulahu e nulaɗo makko on fa anna lahu harayno wodanimo nara jahannama yite jahannam khalidan fiha ko o luttoyowo e magge dhalika alkhizyu ko ɗum ɗo woni jasere aladimu mawna nen yahdaru almunafiquna hino hula ɓen hefɓen nafiqiɓe an tunazzala alayhim nde tippoto e maɓɓe suratun cortewol tunabbi'uhum ngol hino humpitaɓe bima fi qulubihim konko woni e ɓerɗe maɓɓe qul wi'u istahzi'u jalkite inna allaha tabitino allah mukhrijun ko yaltinowo ma tahdharuna konko huluɗon wala in sa'altahum si woni alandi keɓe fihon ɗum ɓe wolani la yaqulunna ɓe wi'ay wallahi inna ma tabitino ko woni kunna men laatino nakhudu meɗen wola tun wonalaɓu min fija qul wi'u abillahi e ko allah wa ayatihi e ayaje makko ɗe wa rasulihi e nulaɗo makko on kuntum laatiɗon tastahzi'una hiɗon jalkita la ta'tadiru wota on gantino qad kafartum gomɗi on yeddi on heforɗini ba'da imanikum ɓaawo gomɗinal moɗon in na'fu an ta'ifatin minkum si woni men yaafike fedde goo e moɗon nu'adhib ta'ifatan min letta fedde goo bi annahum sabu tabitino kamɓe kanu ɓe laatike mujrimina ko ɓe bomɓe والله أعلم وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين